Hanange ibyo bigeni byawe ukoresha koko? Okay. Ibyo bigeni byawe ko ndabikaze? Ntabwo ari bigini. Ni ibintu tuba twaritoreje. None kuvuga ngo rero. Giye gufata ingofero. Parike mitenyiririmbanye bwati. Niyo mpano yanjye niyo talent yanjye. None ubu dutodo ubundi banyitakiza Imana muzareba. Abari mu sportif nkabara narigiye mu gateko. None ibintu nkora ni sport zisanzwe n'ibyo bitandukanye ngenda nwereka abantu bakishima. Abantu bava gukorana n'amagini atari ubyifasha mu oya buri muntu agira atarayiwe we babona ari amagini ariko ntabwo ari amagini ni ibintu yewe nize biri mu bwonko bwanjye ntabwo ari amagini rwose. Ibi bintu wize ko abandi bantu mwiganye ko niwe dukunda kubona ko n'abandi bantu babikora kandi cyangwa ko ntabwo ishuri waryizemo wenyine hari abandi bantu mwiganye yewe ibyo nize nyabyize njyenyine nta muntu w'umusportif ujya gukora bimwe n'undi biratandukanye babigeta. Ishuri wizemo wenyine wenda n'abandi bantu bakora nk'ibintu byawe birashoboka. Nabigisha kabisa ni ibintu byatara yanjye nize bishobora kuba kabisa n'ubu twatuye kujya gukina muri Kenya covid itiza ukuntu tujya nabaye wa mbere. Umaze kwigisha abantu bawe? Umaze kwigisha abana 52. Aha abamaze kubimenya muri abo 52 ibangahe bakora mu Rwanda? 15 bamaze kwimenya. Wenda ndagira gusabe niba uzabaza nabandi nawe tukareba koko cyane abo bakatwera hamwe koko ko wabigishije. Oya nzabaza nawe ntabwo bose nzabazana nzazana muri bo bamenye baze babiyerekana mu bamwe. Aha mukanya tujye gutwereka imikino ingahe? Yewe ndabereka imikino igeze nko kuri ine myiza itandukanye. Hari intebe, hari ingofero igaparika ku isura mwebwe ngo nacukuwa unaweka wa kiyandika tudukino tubiri ufata ikaramu igahera mu kiganza tudukino 3 no kugirweme nkarumira mu karubo. Imikino itandukanye kandi ndayikora nitonze nawe ibintu by'ibana ndabikwereka neza. Iyo umize urwembe rukagenda mu nda rukabura ngusohoka rusohoka gute? Gwe nyine ndaba ngenda rurya nyine ni tekinike ya nyina rurya izo nkazaruka nazabito singabe kubwiza singiye kururya nimara kujya nkarumira mu gihe turi gutandukana sunyadura kandi muzimu kugira ngo narapfuye. Okay, wenda ku mukino wa mbere mu mukino ine yawe bikorera ine ukora yawe ni mukino korera ngiye kubanza inyorohera imikino yose ko iragoye mu utarayize ariko kuri ngewe wayize biranshobokera ngiye ntabwo nakirana. Okay, tugiye guhera ku mukino. Ambo izi ntebe 3 urazireba zifite amaguru ane ndazifata akaguru kamwe kajya ku zuru andi maguru 3 akaguru kamwe kajya ku zuru andi maguru 3 kanagana mu kirenzire kose. Ibyo bintu bishobora ndabishobora nindangiza neza abandi biziko zikamera katwe wowe wintera ubwoba ngiye ubwoba ntabwo ngiye ni ibintu biri muri tara yanjye. None uko nawe uri umunyamakuru byawe simbizi by'umunyamakuru simbizi nukuvuga ngo ndazishyiraho zihagarara nindangiza ndagira urwembe nindangiza ingofero umva ni imikino imwe nabemerera iki. Okay, let's go twagiye. Yes actions. Reka dutangire. Bakunzi basanze bakubite show. Ni magara. Birakunda rwose. Sawa. Aha. Uri kundeba. Ndimo ndakureba. Izi ntebe urazireba ni imwe ebyiri 3. Ngiye kuzifata ngiye zishyira ku zuru ntabwo zivaho. Twagiye. Reka nkora mfasha. Mana yanjye. Nakagende. Mana yanjye. Nakagende. Kwiki? Wabona? Zikura urebe. Aryo zuru ryawe ntabwo ribabara? Hanange ibyo bigeni byawe ukoresha koko?
uriho habonetse Okay. aka ni akambere Ibyo bigini byawe ko ndiba bikaze. ntabwo ari bigini Eh. ni ibintu tuba twaritoreje Mm. none kuvuga ngo rero ngiye gufata ingofero parike mpite nyiririmbanye bwatije mu mutwe iyandike nayifashe Ubundi ufite imyaka ingahe? yewe navutse rimwe mfite imyaka 52. Mpaye nka data. Ufite abana bangahe? Abana batandatu. Kandi none ndumva nifuza kujya n'imyaka 100. Abana bawe baba he? Abana se babiri bararongoye bakobwa busigaranye abana bane. Ubwo baba hehe bo? Imuganza. Imuganza ubwo ni mu Kigali hejuru. Kwagiye. Unachukua unaweka wa katija mu nama iki. Kuki? Umva ugira ngo kari gasubiremo. Wakarapfuye. Gasubiremo. Ntabwo kapfuye n'abakozi. Ebe? Komeza undebe. Icyo mutwe gasita gatijamo. Ye? None ikaramu rero. Ngiyanga. Uwo ni wakangahe? Umukino ni wakangahe? Uyu ni umukino wa kangahe? Wa gatatu. Yakongeza ndakora dutanu na comedy. Ya mukobwa araza kuzagarana mwigana ukuntu yagutse ari nk'uruhinja. Bikayanye ndi kumwe na Garamferi yo mu gatenga kwa Karusi. Harakayitukira ya karamu yanyu. Uri kuyireba? Ai nka data. Ndi kwireba. Meze gute? Yabaye nk'iyaguye umuriro ya nk'ikintu cyapazwe cyaguye umuriro. Wabonye? Wetse gatoya. Wabonye? Reba no ku ruhande none. Wetse gato. Reba no ku ruhande. Wabonye? Wetse nyifate neza. Yikuruwe neza, uyizane ku ngo. Iyo karama biri kuvunwa n'iki? Dore, ni tekinike. Kandi kongera ikanzima. Uri kundeba? Reba ari ameza. Ari ameza aya ngaya. Subira hariya waruri. Subira hariya waruri niho turi kugufata neza. Ye kurenza. Ye? Uri kundeba? Turi kureba. Ndayazana ye, ndayazana. Aho hafi. Aha ngaha aya meza. Ubona ko twageze ahantu batwakiriye neza ari bare nziza irimo n'abakira n'abakire neza. Aya meza ugiye kuyashyira ku zuru ntabwo avaho. Ndahagarika akaguru kamwe. Ye? Cyangwa nyigire nk'inyenyeri. Kanyigire nk'inyenyeri. Mpaye nka data. Ye? Wow. Mpaye nka data. Iyo ni tekinike cyangwa ni abazimukoresha? Ni tekinike. Amba twagiye. Amba rwemberero. Abantu barya inzembe bakarya n'ibindi. Nibaziye niyo kubikora mutazanyigana ngo nawe muzarya inzembe. Ukururiye rwakwica. Wakwigana yabiki? Ntabwo ngarura. Wakwigana yabiki? Action uri kundeba. Ndi kureba. Kambaze mureho igishishwe. Mwega mwarwiguriye dere nguru n'ibipapuro dere nguru rwembe n'ibipapuro. Sibwo niba ari budufunga niruguhitana? Ngabafunga bafunga senge nawe niyo yayo. Twagiye. Guru. Ntabwo ngaru. Bana yanjye. Hai nka data. Ubwo ni wakujoma mu kanwa? Yabonye? Turashize noneho. Biye kurumira. Sabwo urwo rwembe turashize. Manager bamukubaza ni warukuguriye. Ntabwo ari jewe. Ntabwo ari wowe rwose. Nka data. Reba mu kanwa. Ari kubonamo. Ninacire. Kucira amacandwe.
Urwembe ruragarukira Agiye ikanarange. ubwo se nta kintu rwakwagizaho mu gifu. Nta kintu rwakwagizaho mu gifu. Ntacyo rwantwara ni ibintu ngewe nitojeje ndabimenya. Wa mukobwa we uyu ni umwana wanjye ngiye guhita mwigana ukuntu yavutse kandi mubyara nari impari ariko ahangaha ariko wumva ukuntu yavutse arira akira namfashe iyi telefone akira mfashe iyi telefone mu mukobwa we akira mfashe fashe iyi telefone wumva ukuntu yavutse arira wumva wa mwana we uri kunyumva uvuga cyane narakubyaye ndakurera none urakuze none ukuntu wavutse urira none yahogoye noneho umva noneho kuranya ipusi noneho umva kuranya ipusi iyo pusi ni bwoko ki? Iyi ni iyikinani noneho ipusi yo mu rugo ubu yo mu rugo noneho ubundi ku izina rya ry'ubukomediye ni bwoko izina ryanjye banyita Hakizimana Muzarendo. Iyi ni telefone y'umusaza igira inyuma gake inyuma gake igira inyuma gake kugira dufate neza waba ari kureba imeze gute iyo telefone ko ndaburi kwivuna tekinike na comedy ambo hano dufite subiramo kuri iyo telefone wumve twagiye uri kureba